ia malo lama le mafuta mai i tato ke se whaleanganga po nui tai au ia vi ia tama tato amata po i se talo amene ia mato malawatu tamai lau fio nei tai au muli atu lau fio tamale anganga whaftai ana umpai koina mato tu era whai mai nei a sofo i tausinga alofa lau fio yo mato wola Tai tamale mana luangang ia o fio tai to luina I mato. Tai tamai la o fio le mana le toto Yesu so wina I mato. Tai foi tamai au angelu pa ia e whapena na fio mato la wati. Yo mato moenga o mato ta o te moe. O mato wala whai manuia mai e nea sofo. I le alofa maleanga le leo la o fio tamai mato talo le mana o lau whaunga. Ina ia ilunga ia I mato. Na ia matou whai e fōi nei whasoa au ia ile mana o loa lofa ina ia vi ia lava tamana o fiona Yesu amene ma amene Tato au nanga masani fone yole ke awor sa tau amene ia o tato au nanga foyo lo lalo fa manual ole ala leo fa le nganga ole klopo kinson TV ni sila ia o lalo fo le tsaita ingale sunga fa tonu ya mai preta amene ya foi no Patalo fatu foi neta ya fo wa mele ile tato foi nga malo ile tato pale mia filia le sunga ya la uli ale mali etoa male mamalo le foi nga malo Samoa amele patalo fatu le foi nga venga pa ia le tua eu fai ngal venga mamalu o eu fai ngal venga tutofi le tua io lo fa pena foi una fa fatulu ia e le leila lo langi fata fai tau langa I fia una o le tala inga o le tala le leilo tato wali o Yesu Keriso amene fata lo fai le ainga o fatu tua le tino Keriso ia Patalo papo I goma panga pele la male por kalami o lo mai moa mai nei tai au amene Patalo fatu ile sunga ile fate ngainga ya mai preta mal fritua ya Sara ia mai no falo ia male mamalo le kalesia I mareu amene ia e au foi no patalo fai se o moto pele o America Samoa ile afionga ile likovana malelukena kovana mola faletua ia matsaitsa yo le fainga malo ia le bi inga I fo ile tua amene ia yo te fatalo fatu ile sunga le fafianga inga ya na nai fianga inga ia mal faletua la le ya Florence le wa mafuta malesa yao ia malo sai fu ile sunga le fafianga inga na nai sai mafuta mai ya neta yao ya foi on tato o atu foi le upo le tua neta yao ya se yo tato falu longo foi ya feta lai le tua neta yao amene ya pole a foi se le fina ngalo tamai ya mai foi ita ina tato ne sofo amene ia e wha walunga ia le vi inga o tama I mea umalama wa mea uma tatou te whaia fo neila no langi e vi ia elo tatou atua amene ia o tatou tu whai tau e mau mai le mua konito amene o le tusele apostolo o Paulo I le kalesia I kolmito o le tusi mua le apostolo amene
Ano na mata upo e wha. O le Faaolataga ina po le autu o le mata upo. O le tautinga o le au apostolo ni ngaluenga. O le tautinga o le au apostolo i le ngaluenga. O le whai upu mua se iau o le whai upu e nima. Ia whapea na manatu o tangata ia te imatou o au na keriso. O au na fo e tauti upu lilo a le atua. O le nei, e su e ina i au na tauti mea ina i eiloa i le tangata ua whamaoni. A o le mea matua ma lava ia te au. O na whamasino ina o au e o tou. O le whamasino ngā tangata, ai o te le whamasino lava au ia te au. A wā o te le loa ifo i loo loto, so se se. Ai le ta wā mia tonu ina au i lea mea. A o le na te whamasino ina au, o le ali i lea. O le nei, a ua tō te whamasino i se tasi mea, a o le i o mai o na pō, te ia fio mai le alii. O le na se whamala maina mea lilo o i le pōli uli, ma whaalia filipilinga o loto, e iai o na taitasi ma tau le leia i le atua. O le tauti ngā o le au apostolo i ngā luenga. Ia. O le tala a Paulo po tususinga a le apostolo Paulo le ekalesia i koni to ona o le tauti ngā. O le au apostolo i ngā luenga amene. O le tauti ngā po le ngā lulue. Ngā lulue malolosi. O le au apostolo amene. I le taimi o le ngā luenga a le atua. Amene. Whamai ia whapea o tangata ia te imato o au na keriso. O au na fo i e tauti upu lilo a le atua. Mai lea le tito lea mata upu mua whai upu e fitu. A wae te tau lava i le pikopo male le tau. Male le matau le angaina. O ia, a wa o ia le au na. E tauti mea le atua. E le fina vale, e le itango pie, e le inutele waina, e le fasi tangata, e le manumanu yoloa. Amene, pai mai tito, a wai ta tau lava le popo, male le matau le angaina. O ia, a wa, o ia le au na, e tau si mea, ale atua ele fina vale pela ona yele au apostolo ele taimi o ngaluenga le taimi o lato tala inga ona winga o le tau tala ai tito ele fina vale nena e fai mai ele le apostolo ele taimi o lato tala inga Ua ma ona i mātou nei. Ua tamau a inga nei wa avea o tau matupu ai leo iai i mātou. Ani tupu o tau po ua lelei lava lea ia tea. Amene o loo vale lea i mātou ona o keriso. O lo vai i mātou a ua malolosi o tō, ua mamalo o tō, a ua whāleta o loa ina i mātou. Ua o mai nei lava i tu aso, ua mātou fia ai ma fia inu, ma ua le lava ama. Ma mau solo le taimi o le tala inga o le tauti ngā. O le au apostolo i le taimi o le ngaluenga. Le lai tau tala le apostolo Paulo le ekalesia i kolonita o le tauti ngā o le au apostolo le ngaluenga le atua. Amene. Pela ona iai fo i le nei vai taua ua tatou iai. I le tatou au nanga i le atua manona fina ngalo.
e whapena foi ona o mai whapita uli o tatou tangata au nei lea li ai whapena ona whaia hea peo tatou ulu I lea tua. Amene. A wā o taimi e o mai ai whapita uli o taimi na e whaalia I le mana o lea tua ia I tatou. I le ala lea le tatou e tutu mau I le Faaolataga. Ma ia tatou whaia le whamaoni pe ona I le upu ta ua le whai upu mua o le au-auna. A tatou au-auna ma le whamaoni I le atua. E whamaoni fo I le atua ia I tatou o le mea lea. Ia tatou au-auna. O tatou o au-auna le atua. Amene. O tatou wana oni tangata. A o le atua e ona mea uma. E taula ia I tatou. I le mai tauni nei o lo tatou maua pea le soifua ma le ola mai le atua. Ia tatou au-auna ma le whamaoni le atua. Amene whai upo e lua o le nei. E sue ina I au-auna tausi mea ina ia I loa ai le tangata ua whamaoni. Mai leo le luka skulu lua whai upo e whalua. O na whetalai atu leo le alii o ai fo I le au-auna I pule. Ua whamaoni ma le mawhau ua tōwhia I lona alii e pule I ana au-auna. Ia avatu mea aia te lato I ona I tuaso. Amene o le upu tā ua le I le whai upu lea o le whamaoni. Amene wa ai whamaoni I o tiute ma o whaiva o tōwhia ai o e letua. O oia le tangata manuia. Awa o le e whapena ona ola ia alo foi ma whanau I le vai tauri nei. E whapena ona whamanuia mai le atua I alo ma whanau. Pe a whai e le io le taimi o tātou. E li lingi mai e le manuia o tama. Ai whapena ona li lingi mai. I alo ma whanau foi. Ai tātou. Pe a whai e tātou te whamaoni o tātou tiute. Mo tātou whaiva o tō whia ai tātou e le atua. A wā o tātou o au-auna le atua. O tātou o au-auna le atua e whapena ona tātou tāla ina lona finangalo. E pei ona tauti ngāle au apostolo ni ngaluenga le atua e whapena foi I tātou lana whanau. Wa vea I tātou mana au-auna e tāla ina lona finangalo. Ina ia whapena ona tātou maua le manuia o le atua. Amene. Nei tai au te whatalo whātui. I le sunga I whawhiangainga I a Feau a lesi. Malo saifua. Tai au manuia I. Lau sunga I whawhiangainga Feau. Tai mo teu whungala au matangofie. Wha matangofie ai. Nei aso wha maulunga I le biringa o tama. Tai lau sunga I whawhiangainga. O le whai upo e tolu, a o le mea matua ma lava ia te au, o na whamasino ina o au e o tou. Po le whamasino ngā tangata o te le whamasino lava au ia te au. Amene. A wā o te leiloa I fo ilo loto sa o se, ai le tawa mi o tonu ina au I lea mea, a o le na te whamasino ina au. O lea li I lea. Amene. Awa o te leiloa so se ai whamaile apostolo. E le taua mi o tonuina ia I le whamasino. Kaua le manato le apostolo. La o lea li I na te whamasino ino ia. Amene. Wa o le telefoni na o le mena le watupu mai le vai tau nei ai tātou. Amene. Ua whamasino fo I leisi tangata I leisi tangata. Hape nā fo I totono le ainga o le tua. Ua whamasino lesi tangata whaolaina, lesi tangata whaolaina. Amene.
wa fape na le lalolangi le tatou te iai wa whaamasino sino tangata ai mana tua le leile a whionga pa ia le tua mai aua le tau whaamasino ina le aua le au tau whaamasino atu ina le whaamasino ina o tau amene wale tele nao o le vai tau le wa iai tatou e whaamasino e tanga o le si tangata whaamasino le si tangata amene e whamaile a whionga pa ia tama e tau ia i tatou na e mua ese ia lea utupoto ia i o tatou mata ona e waile o le utupoto le mata o le isi tangata a wala e tanga o e whaamasino le tangata ai tele i o fasila au tulou le e i o tatou mata ona mea nga e tā ua i le whionga pa ia le atua amene ona ea o mai ai tatou i le upu le atua o wai le te tau i tangata whaolaina ona whaamasino po e fo yo mai moa mai nei tai au ele tau fo yo ona ola i le tangata amene ele wa e o tatou e tofu a tatou male whaale tonu ele ole mena ia te au lava ia malo o fo i iai fo i nei lalo langi a ele fapeo o whai atua o si tangata fo ila ea wa ato atoa i le atua amene ai ia tatou wola fo i tusa ma le awhionga pa ia le atua amene wa iai taimi tatou te whaamasino ai tangata ia ai fo lele ia toi tau la ia alo tatou toi manatu le awhionga pa ia ma le upu a le atua e mai e au ina i o tatou loto mo tatou mawhau amene ina ia awane i o tatou wola i le whaamasino awa le whai mai le awhionga pa ia le atua whai mai le apostolo na o le ali ina te whaamasino ina o ia e whapena fo i tatou o lo soifua le atua i whaamavau awa o mai le whaamasino ngā tonu a le atua i e whapenao na whaamasino ina i tātou le ani o tonu a le atua tai lava i lau sunga pasta Feau mo le whamalosi ma tai o fitu a mai awa tau te whaamasino atu a mene ia lewa le saunoa mai ai le sunga i whawhiangaina i o le bihi inga i fo i le atua tai whamalosi, tai sosoani mai, lau sunga whawhiangainga. Mai le whai upo e lima, o le nei au o tau te whamasino i se tasi mea, a o le i o mai o na po se ia fio mai le li, o le na te whamalamna maina mea lilo o i po liuli, ma whaalia filifilinga o loto, e iai o na tai tasi ma tau le leia i le atua. Mari salamo o se lau whātolu. Whai upo e lua. Au a foi e te whāo o le whaamasinonga i lau au auna a wai le aise tangata ola e a mio tonu i o luma o le tatalo le a tāvita i le atua. Mai tāvita le li ie ia e whafofonga mai i lau tatalo ia li liu mai o fofonga i lau ai o yatu ia e tali mai ia te au i lo whamaoni ma lau ami o tonu. Ole salamo tāvita mai aua te whaao o le whaamasinonga i lau au au na wai le se tangata ola e ami o tonu i o luma. Amene. Mai le konito mua mata upo e tolu fai upo e valu a wale a le to fo i mare fasusu e tasi lava i la ua a e tai tasi malona lava tau e maua e tusa malana lava ngā luenga o tala le apostolo Paulo i le kalesia i kornito i a la ua ma Apollo wa o fai mai le apostolo o Paulo o ia na to o Apollo na fasusu e tasi lava i la ua a ese o la taui e tusa mala ngā luenga
e whapena fo i la i tātou nei vai tau. O le mea lava e te lulu e whapena ona e sele sele. A e lulu ma le ami o tonu e te sele sele manuia o le atua. Le asa na ngā luenga o whapena ona tō fia ai e le atua ia i tātou e ngā lulu e nei vai tau. Ia tātou ngā lulu e malwhamaoni e pe ona tauti ngā o le au apostolo le ngā luenga e le atua e whapena foi. Ia lo tātou tauti ngā i le li. Ma lai fai mai le fionga pa ia tama mai le apostolo Paulo e le fa le au ngā ina lo tauti ngā i le li. Nai maua i le mua konito ta upe sulu lima au lona fai upe lima sumalvanu amene. Ta lofa sister pule yala ia o le tātou whaasoa na nei tai au. Ia o le upu o le upu tāua nei tai au mo tātou o le auane i o tātou whaamasino atu. O le mea tāua fo ina nei tai au wa lela ta ape fo i tātou i ngā luenga o tiute o whaiva o ngā alo ma whanau ia au fo i e te aluatu whaamasino se tasi uso ia whapenao na aluatu ma avatu iei se upu le lei se upu e ola i lea nganga o le tangata lea ia ai au fo i tātou te watu whaamasino sino awa lewa malino le afionga pa ia tama whamai le apostolo Paulo na o lea lii na te whaamasino ina o ia e whapena fo i la i tātou na o lea tua lava na te whaamasino ina i tātou awa wasila fia mai le langi e lea tua o tātou tangata taito tas mai ai o tātou tumua e se ia pa i o tātou alofi vai e sila fia e lea tua ia o tātou o au na lea tua o tātou o tau si mea lea tua ia o tātou whaasoana nei tai au ia manu teleina le yaso le alofa ma le angalele o le atua ia tamaua i ule whaasoa lau whanau nei tai au whaafatai tele a tamai lau ofio i lau upu e mai fo i e o ina i o mātou mawhau mo mātou loto tama ia whaamausali ina i lo mātou wola whaatuatua i lau ofio talo tama nei tai au i lātou umala wana whaatasi ma mafuta mai nei tai au e foina mai moa mai ia i tama le manuia o lau ofio ia i lātou uma ina ia manuia le nei aso tama ona Yesu amene ma amene ia whaftai atu i le sunga i le whawhiangainga ia nanai ia ma le whaletua la le ia Florence lea na mafuta mai whaftai fo i le sunga i le whawhiangainga ia Feau alesi mafuta mai ia o le vi inga i fo i le atua ia ua whai lava o tō ma whamanianga mo le vi inga o le atua amene ia o e fo ina mai moa mai ia whaftai mai moa mani nei tai au ia e o te le alu ese fo ima le tātou pora kalame nei tai au ia e momori atu le anganga le whaftai tele i sunga i whawhiangainga mo lātou whaletua wa o ti a kono mo lātou whaletua uso ia matua ngane pele i le ali whaftai fo e tapua inga malu o se o tātou watunu pele o Samoa ia le ngata fo i lea ia o le tapua inga fo ia se o mātou moto Amerika Samoa nei ia whaftai atu fo i le se o uso pele au le leila vale o pule iala le ana mafuta mai fo i nei tai au ia o le tatalo o le fola nei tai au ia whaamanuia lava le atua ia te utou
o maualunga ma maualunga le vi inga o le atua o na o loutou whaatasi mai nei tai au. Ia, manu te leina nei aso i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia, alofa atu sista pule iala, alofa atu i lau sunga al whawhiangainga Feau alesi, alofa atu i lau sunga al whawhiangainga nanai ma le whaletua. Ia, tatou whailoa i fo i le aima inu a pasta Feau. Ia pe mau ai fo i le fai fo le supo e a wase tau maftanga ale vasenga o la vale a pasta Feau. Ia fai fo i tatou te lei whailoa i. Ia o le fo i pisi i le maliu o te o kausonga mene ia talo i le atua e whapengana o mai lea manoa e tātou te whailoa e le aima inu ia ma watu ai fo i le supo le asango e fia sele ia le sunga le whapengana ia pasta na nai e tau mawha ia ia alofa atu ia o tau manu te leina nei aso soifua